Kepala Dinas Intelijen Israel, Mossad, berjanji bahwa badan tersebut akan memburu setiap anggota Hamas yang terlibat dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel Rabu 3 Januari 2023. Janji itu disampaikan hanya 1 hari setelah wakil ketua kelompok militan Palestina terbunuh dalam serangan yang diduga dilakukan Israel di Beirut. Israel menolak mengomentari laporan bahwa merekalah yang melakukan pembunuhan tersebut. Namun pernyataan David Barnea tampaknya menjadi indikasi terkuat bahwa Israel berada di balik serangan di Beirut. Dia membuat perbandingan dengan kejadian setelah pembunuhan di Olimpiade Munich pada tahun 1972 ketika agen Mossad melacak dan membunuh milisi Palestina yang terlibat dalam pembunuhan atlet Israel. Israel berada dalam siaga tinggi pada hari Rabu atas eskalasi konflik dengan milisi Hizbullah Lebanon setelah serangan di Beirut yang menewaskan Saleh Arauri, anggota paling senior Hamas yang dibunuh sejak perang di Gaza meletus hampir 3 bulan lalu. Serangan di markas Hizbullah di Beirut Selatan dapat mengubah pertempuran di Lebanon yang awalnya berintensitas rendah menjadi perang habis-habisan. יופי של עבודה. עבודה חיות. הלאה. תביא את הגוסות פנימה. יריקה לשיגור רקטות, יריקת הפעלה ראשונה ושנייה, מצבר למתח, יריקה להפעלת מטענים. גם לך כרגע עם שיוך ארגוני כלשהו. אחד, נקרב אותו למצלמה. רימונים, שטיינברג? שטיינברג יש פה שתי... קייסים לווסטים, קייס לנשק, וסט לכם, חדש. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.